Hakani kata yo ki kena skul na keleng ke jelai ki bela syakjit ha ki district level kila yu lat ban pen i ya ke jing champang ke jong ki ha ka subject science kumnu ban pen ya so ba ke jing em jong ubriu ha ki kam ki ba man la ka sngi kam tam ha ka rep ka riang ka rijing ri ba ki we project ya kan ye kini ki kena kila yo ban pen i ha ka lempung ke ba arsngi lenter ka bala pen long ha Shillong college Hakalai baka sauterik menta ubnai nai wing arajar arpuar, nri puar ligi kinhun jong ki kena ni ki skul beper hapedeng karta shipo hadu khat sau snem, bat khat sau hadu khat nyu snem karta, gila yuk lat bani shimbenta hakalempung kabala tip kum ka State Level Children's Science Congress. Kabalong ru kum shibenta jong ka 30th National Children's Science Congress arajar arpuar, kabala penlong daka State Council of Science, Technology and Environment, kata ke SCSTE Meghalaya rengkat ke jingi Trelang baka Shillong College. Bat kabala kersan daka National Council for Science and Technology Communication Department of Science and Technology jongko Sarkar India. Bat katnat planning jongko Sarkar Meghalaya. Hakini ki arsngi ki kena ni ki skul beper kila yo ban pen i ki dur bat ki jing batai ye ki jing start science kumnu ban pen ya day bat ki jing em jong ubrio ko ba man ka sngi. Haki babon ki kam ki ba upentrei bat ki we de ki benta nakini ki jing batai baro hakani gesngi on jiet pat ya prateli ki ba bet tam ki project ki ban mi khmat pat ya kejela saka national level ka ban salong ha Science City Ahmedabad Gujarat nadu ka arpnyo terek hadu ka lifeway terek jong benai kelalengkot jong ka snem arjar arpulai introduction Jing menjadi jom kita tahu kemarin kalau kebelakang kemarin kiu kita tuai lagi dan jadi tahu mana siapa berok Jakarta kiu kita ada bersuntu yang jing belajar kemarin berkum tahu kau jadi tahu indikator mana oh yang ni cerita ni kita ni research indeba selap mereka dalam kemarin dia even kiu selap selap kemarin kiu stress kau kiu dan kampah penanganan tiba kalau kau tu tahu kerjanya tu kemarin mengamar di China di sekolah beitat di kelas kami mengenai dengan kali ini dan kerjanya dari berkerabat kemarin abad di situ mengamar di kiu kira pada kau yang berer abad umum di jadi abad di kerja menjimbang yang jauh Abang iri yang disediakan hinon yang rajakan kebabian kita kabam bat kesen ni setetan buslan hindusna kasem kabalam ambil bandung kumkine kena butik kun seniang kin lain lagi timun sau ketingiap lagi senya nak mejoki ya kabam nila ban ai babi lagi ban ayo ru kendit nayo nila banyak kiskop kimlo hitung ki batam ki kiri ki japot bat kiro adem ya kita nila kan kerelang juk ya kita ini bang nila menai disini ke rambut bat kakon bat ki badam lukon ya ikun seniang andai la dapsan menyosi nila penklan nak kemejong i andai la dap arnai nila penai ada wetika andai la tam nak arnai nila benteng ai andai la nan berbamjai Kalau kau beri ciri kalau kau nak kilan ai kam macam yang ikibreu kena mengelak roban yang halak hijau kejar. Nama dah kau ngiri, yakini kisiar kisnya, kilo kibala man ai kamai yangi, ban ngelak roban ong bagini ki jiri jongi kila man ai jimat cibun yangi. Wala kalau kabai bajinjar ban le yakini ki jam re undang ilam lin, kilo ke besuk pas kau tanah yangi cibun.